Match yahuzaga AP na Vipers irarangiye. APR itsinze ibitego bibiri kuri kimwe cya Vipers. Ubu tuvugana muri no tsinda ama equipe ukora atatu afite amanota 3 yaba Vipers yaba Gor Mahia ndetse na APR, ariko ubu tuvugana amanota 6. Sorry. Nta kibazo. Match AP na Vipers ikabirarangiye. Vipers itsinzwe ibitego bibiri kuri kimwe. Ubu tuvugana muri no tsinda amakipe ukora atatu akaba anganya amanota. Vipers amanota 6, APR 6 ndetse na Gor Mahia 6. Ubu tuvugana Gor Mahia iyoboye itsinda amanota 6 yizigamye ibitego 5. Vipers igakurikira ndetse na APR igakurikira. Ubu tuvugana nta yindi bibare yo kubaza, nta kindi cyo kubaza. Iyi APR ivuyemo kubera umwenda w'ibitego yabanje gutsindwa mu mukino wa mbere, aho yatsinzwe ibitego 5 ni ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya. Ariko ubu tuvugana abafana bayo bakaba basa nkaho bishimye bavuga ati tuvuye mu kigabo. Ni ikipe ifite ibintu byinshi byo gushima ndetse n'ibyo gukosora. Twashima nk'umwataka wabo Djibril Ouattara, ubu ufite ibitego 3 nubwo equipe ibashe kuba yavoma, ariko akaba ari we top scorer kugeza ubu ngubu. Ni equipe ya APR yatangiye ihuzagurika, itangira itsindwa umukino w'ibitego 5. wabonaga abakinnyi batari bamenyerana neza, ubona buri mukinnyi ataramenya déplacement y'undi, muvuma y'undi, gutyo bituma iza gutsindwa ibyo bitego. Yaje gukina umukino wa kabiri, itsinda iyi kipe ya Garde Republican ibitego 3 kuri kimwe, aho bije kurangira itsinze equipe ya Vipers ibitego 2 kuri kimwe. Iyi APR ni equipe ubona yatangiye kumenyerana, aho twashima cyane nk'umusore wayo ukina ku 10 playmaker Memeri Dawo. N'umukinnyi muri imikino nk'ibiri itambutse, n'umukinnyi wabonaga ari no class nta hantu wamushyira, ariko ngo arafata baro akagerageza kureba abataka, agapasa, agagerageza gushyira imipira mu mpande, agapasa bakajya gutsinda. Ko n'iki gitego iyi APR atsinze ni assist ye. Dawo n'umukinnyi ubu ngubu uri kugerageza guhuza ikipe. Urabona ko arafata baro, ikipe gashwanyagurika, arafata baro, ikipe kabura uburyo, arafata baro, abakinnyi kamuzo ari nk'icumi, kuko urabona ko ni Memeri Dawo uko yaje muri saison ibanza za mu mikino ya mbere, niko ubu ngubu yatangiye kujya muri mood. Arafata za pasi zigera kwa Batogwi, pasi zigera kwa Ouattara, ariko APR gifite ikibazo cyo muri defense. Urabona ko umuntu witwa Maduzo ndetse n'umuntu witwa Yunus ntago barabasha guhuza. Bose n'abantu ubona buri wese nta muyobozi urimo, nta muri deri urimo. Murekuno Clement kinaga, Clement yari umuntu washyiraga Yunus muri duel. Clement kaza abasha kuba yakontrola ya mipira ya nyuma, umutwe, gukontrola technique. Ukabona ko ari abakinnyi nyine bamaze bakirana bafitanye ubugumvane. Ariko urabona ko ubu ngubu umuntu witwa Yunus, umuntu witwa Maduzo, haracyari ikibazo cya partnership. Urabona yuko bose iyi Vipers nuko yagiye uburyo bwo gutsinda, ariko igihe cyo ukabona nk'umukinnyi abaciyemo agapurasa akagenda, akavuga se nta ba defenseur cyangwa n'aba mediateur. Urabona ko haracyabura mutuntu ho gukosora, ariko bizagenda biza gake. Median kwa Sekiganda urabona ko nta kibazo, impande zo haracyari ikibazo. Bano bakinnyi bashyashya APR yaguze, haba Michel haba hano ba Traoré, urabona ko nta kintu cyagenda kizamo. Ariko iyi APR nikomeza gukora pre-season nziza, dore ko imenitegura imikino nyafurika nka Champions League, ishobora kuzagenda neza, ugasanga iperforminze neza. Reka tubabwire ngo mukande subscribe tujye tubana umunsi ku munsi hano kuri Extra Time TV, hano kuri football challenge. Tukore tubana gake, kandi subscribe. Ciao, ndabakunda cyane.